chil nang le ban chung chang zo na te oma comment lama te adam do te milo zo ta amero chu atam thama chan thang thang te om theya comment ve ka han chan vek the kan lo wangin tien video than ka siama tin adam doi te po kha chumi khami dam doi chu han ti ngot kha a theilowa in chil nang le ban hi natna ti che soi thei chu milo masala enge nun hi ti om ve thei boka tuan aom chan te le ai enkol na te aven na te kan soi ma in nat na reng reng hi aom chan hi apoi mo khop maya chumi khami dam doi chumi khami chu tha te kan ti tu te na mo an soya kan kan bo huam thina amai ro chu an soyang mi an fakang khanin alo thale sin silova tam pa chu kan beidong le thin ani tin nat ki dam turte inen kol turte hianin dam doi rungot hi atok thin lova achang chuan dam doi ai chuanin ele in sumte thil ti ngai ti te ti lo tur ti lo te hek te hi dam doi ai hian poimo zok fo thin ani chuan chil nang le ban ila om chan masaber chu hemi dehydration kan ti tuiril tlak cham na hi ni tui kan in tam lo emo ko thalo te mo kan luang sat emo chuanin kan chil te po lo nanga alo ban thina in tui te po lo hala in zun te po lo duk alo sen deuh thin ani hatianga chuanin tui in tam kha adam doi chu ani maya chuan dam doi then kha kan ei thin wang hianin hemi chil te hi lo tlema alo ban deuh tlat thin boka hemi antihistamine kan ti cetirizine ang chi te heng te kan ei thin hianin chil ban le nang ka siam ve thei nat na roni lova ala om lo ka ti to kha chuan depression dam doi ang chi te pon chil nang le ban a siam thei bp sang dam doi ang chi te chuan hei hritlang nar phui he tiang dam doi te pon siam ve dei theya chuanin zun tam na kan ti ang te chuanin opiate kan ti opium atanga an siam opium derivative kan ti ei khu dam doi ko den tlana ang chi te ente po hian dang ro chil nang ban tlat the kha asiam thei chuan mi hringi hei ka athothin hian om thina heian ka chhunga ti rowa ka te po ti ban thina in ka athok chin hian in ka chhunga infection te po ka siam du bi kani in fritang nar phui tat te chuan nar in an tho thei lova ka athok te lo ngai thina kha achan pakhat ani boka chuan hemi salivary gland kan chil siam tu hi oma hi alo vung emo alo dang tu om chuanin chil khain siam tam thei lova chuan chil om chhun kha alo nang ban thin ani chuan GERD kan ti fo acid reflux kan ti pumpuya thur ta rok alo chho helai rok vel ti thip ti sathin hei hian chil nang le ban kha asiam ve thei boka chuan anxiety le stress kan ti mai rilru kha na hatiang benvon nei te chuanin ka te po alo ro huam ma chil te po lo nak thin ani chuanin mezial zuk na satte in mezial mai ni lo hei vaping an ti te ente po hian chil nang le ban a siam thei chuan vailo tanga siam thil hrim ti hianin chil nang a siam thei chuan zun thum alo na sat hianin sugar level a san hianin yulil tlak cham te po lo om theya ka khanin chil la ti nang thei bok chuan nat na hrik wang din ta kan frok vela te kan sinus te kan tonsil te ka tianga infection alo om chuanin chil nang le ban kha asiam thei bok ani khang ka chan tlang puinia ain kol na chuan ni ka soi tawang khan ama sabera chuan tui in tam tui sik ani kherlo pon emi an tui ang chi te tui lampang chi hrim in tam kha poimo chuan caffeine telna ang chi te le alcohol te na telna ang chi te khatiang kha insu poimo boka chuanin hei vur te po hian fop thin la atha boka chuanin ei karol tuk ka chung ro tuk tan chuanin hei aspray chi te le agel an hoi chi te po oma hei te hi man te po atha ve boka chuanin chewing gum ma hianin chini tel lo sugar free ti nge oma ente po ei te po atha ve chuan hemi kan hna te phui ni chuanin aspray chi te oma
chuan allergies wang te ni chuanin katian treatment kha siam anga ya zana kan mutin hemi kan lu te poi ti kan deuh a tha atul chuan humidifier te pawh man a tha chuan ni chede kan soi GERD kha kan nei ni chuan kha treatment in kola tha a thil thur lutuk ang chi te pumro la in marcha thak lutuk te in suma tha a chuan zan mut don hneya cho emo thil ei teu ang chi te kha apoimo a enga tan chuan antacid kan tiang chi te welsit te mo mucain te mo khang te kha aman the bok ani chuan hano ngun te po apoimo a thil thum emo tiang te kan ei zo in kam te thuwa tuisik te in thin tur ani chuan mouth wasang te po man a tha mezelin sum te po a tha bok ani khang kha in lama kan ti ve the ani a e ba ka yan hei so thing an ei te poi tha a e so thing mo thar ang te ani lo pon ginger tea leitur atama en te po hi tha a slippery elm an ti a en te po hi tha a chuan spinal test an ti a hi an ka sa kan ti hi ni a hei hi ei te po tha hei te po in chil hi ati ho tam theya an ka sa hi pum tan te po hi tha em maya an ka sa chung chang video te po ka siam to a rinain en tuan tlema heng te hi dam doi thalutuk mai pum tan te le taksatan hian tha mai ani boka e ba ka aloe vera te tian te po hi idlama chona man ve the anga so ni te kan soi to ang bok khanin dam doi ringot hian min ti dam lowa ti tu le ti lo tu te kan nei ve ti hi i thar lengul ole kha chil nang le ban chung chang kan soi thei tlem tu te se